Semilorg se nalazi u 8 zemalja Evrope, a od pre 2 godine smo konačno i u Srbiji. Kada kažem pre 2 godine, to je onako više figurativno, jer Semilorg ima sjajne reference koje su trajne već više od 10 godina, ali mali broj ljudi zna da su to u stvari naše reference. Trudimo se da ispunimo sve zahteve, od običnog kupca za neko mini dvorište, pa do nekih velikih referentnih projekata kao što su trgovi, marine, šetnice, park, šume i tome slično. Tako da imamo obrade koje su nalik prirodnom kamenu, imitaciji drveta, sa granitnim površinama i tome slično. Postoje proizvodi koji su potpuno ekološki, koji su priznati od strane restauratora i konzervatora, gde je vodopropusnost maksimalna, a proizvod ostaje onako kako nalikuje prirodi. Takođe, u našem asortimanu imamo i veliki proizvod zidnih sistema, obloga za zidove, ivičnjaka koji su neki propratni dodatni elementi uz naše proizvode, gde smo se potrudili da budemo dosta kreativni. Mi stalno potenciramo na našim referencama koje su stare već više od 10 godina, gde su proizvodi potpuno trajni i onako identični kao kad ste ih i ugradili. Semilorg raspolaže velikim brojem formata i dimenzija. Sve to zavisi od namene gde se taj proizvod u stvari upotrebljava. Tako da smo došli do potrebe za proizvodnjom i porculanskih ploča od 2 cm da bi zadovoljili zaista sve potrebe naših kupaca. Za te rezidencijalne objekte gde mi imamo ploče koje su 3,8 cm debljine, postojala je mogućnost za nečim tanjim, što opet betonska ploča ne može da ispuni, odnosno tehničke karakteristike, i da bi zbog toga bili sigurniji, u naš asortiman imamo špansku porculansku ploču u velikim formatima u 4 boje koje veoma deluje luksuzno. Pa ideja za takav dizajn jeste da mi upravo prenesemo prirodu u ovu sajamsku halu. Znači da kupcima i prolaznicima pokažemo kako bi se to u stvari izgledalo u njihovom prirodnom okruženju. A i samim tim, kada neko kaže betonski element, onda tu u glavi već se zamišlja neka siva gradnja, nešto tvrdo i hladno, a u stvari mi to nismo i samim ovim štandom smo pokazali da sve izgleda toplo i da će ta topla atmosfera da bude u njihovom okruženju.